Aya ni amasakoshi agera muri 5 ari trendinga abasitari batwara, abantu b'abakire batwara. Ese urinde wowe kutayitwara? Aya ni amasakoshi. Hari ino sakoshi itwarwa gutya, hari iyindi itwarwa gutya, hari n'ingiyi imeze nk'agakapu yitwa Bottega. Ngwaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza. Niba uri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ushaka gukora cyangwa ukunda gukora, ndagushishikariza gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri akazajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze uzajya ubona aka notification. Guys, sinahwema gushimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, usharinga video zanjye, uma like, uma comment. Imana yo mu ijuru ikumere umugisha. Nizere ko mumeze neza rero, nanjye meze neza, kandi nawe utameze neza, Imana yo mu ijuru ikumere kumera neza. Guys, nkuko nabibasezeranyije, nkuko mbemera, nkuko mbakunda, icyifuzo cyanya ni nk'itegeko kuri njyewe nashyizeho post ndabagatese mbakorera iyi video. Ese murashaka get ready na matibe, ubwoko bwa matibe mva no yakira akandi kantu, amasakoshi meza agezweho. Nta kindi kintu rero mwahisemo, ni amasakoshi meza agezweho. Rero guys, icyo ngusabye nuko utera agatebe kawe hariya maze ukikurikiranira amasakoshi meza agezweho. Ese niye sakoshi washyira ku myenda? Ese imyenda igomba kujya hiye sakoshi? Mbese muri rusange isakoshi ni ukuwe kidukenera isakoshi. Ndaje mu kanya rero dutangire na video yacu. Rero isakoshi ya mbere tugiye guheraho ni iyi ngiyi. Mani no sakoshi ni nziza, irasirimutse, igaragara neza mu buzima. Noneho isakoshi zifungurwa gutya nyine gutya, zigezweho. iyo umuntu ayitwaye gutya ubona ari sawa cyane. Ndaza kugenda mbashyiraho amafoto muze kureba ukuntu biraba bisa. Dore umuntu ayifata gutya, ushaka kuyifata gutya cyangwa ukaba wayifata gutya. Ni sakoshi nziza isirimutse, ushaka kujyana ahantu muri umuntu wari wese akavuga ati wow, ufite isakoshi nziza. Isakoshi ni nziza, isa mauve. Impamvu nayiguze nuko mfite imyenda myinshi ya mauve, kandi ikindi nkaba nkunda ibara rya mauve. Ikindi nkaba mfite n'urukweto rusa mauve. Biba byiza rero iyo ugiye ugura isakoshi ijyanye n'urukweto. Ntago kugura isakoshi cyangwa kugura inkweto ari ibintu byo guhukira. Please. Isakoshi rero zigezweho, zikunzwe, zihenda, ni isakoshi bayita ngo Bottega. Ngo yitwa ni isakoshi zitwa Bottega. Izi sakoshi ni nziza. Mfiteho umukara, mfiteho mauve, mfiteho icyatsi. Izi sakoshi ni nziza cyane, zitwa Bottega. Ni sakoshi umuntu atwara gutya ukabona ko umuntu arimbitse, ubona ko umuntu asa neza, ukabona ko umuntu agaragara neza. Rero abeg za sakoshi twajyaga tugura kera kuri Kiku za 500 z'ibihumbi 2000, banzo making sure yuko izaba ari sakoshi iri presentable. Yego, ndaza kubereka isakoshi yo kuri Kiku, mbereke n'isakoshi ziri kuza ubu ngubu, mureko hari ahantu na hamwe zihurira. Iyi sakoshi ni nziza rero, iratwaritse neza. Ndaza kubereka iyo nari mfite nambaye imyenda ya mauve, murebe ukuntu iba isa neza, murebe ukuntu iba igaragara neza. Isakoshi rero bayita Bottega, ushobora kuyitunga mu mabara ushaka. Gusa njyewe mfite iyi ya golden kwa mfite inkweto za golden. Iyi sakoshi ni nziza, mfite inkweto za golden. Isakoshi ya gatatu rero ni iyi ngiyi ya Dior. Abantu benshi murazizi, ni isakoshi nziza zigezweho muri iyi minsi, ziri gutwarwa n'abasitari benshi, ziri gutwarwa n'abantu bagiye batandukanye biyubashye. Ese ni kubera iki ngiye ntayitunga? Ngomba kuyikorera mpaka nyibonye. Rero nimba nawe amafaranga ufite, tangiye saving 500 igihumbi aragera akagwira, ukagura isakoshi nziza nzima. Isakoshi rero ni ya Dior, zigezweho mu moko, mu mabara agiye atandukanye, wowe biterwa n'izo nibara ukunda cyangwa nibara ry'inkweto ufite. Isakoshi ya Dior rero ingenda ifite y'umukara, naguze umukara kubera ko mfite inkweto y'umukara bijya kujyana, kandi nta yindi sakoshi y'umukara nari mfite. Ngase mvuga ati reka ngure ino Dior ya black.
keza kari presentable, kagiye gafite abantu benshi b'abasitari benshi bagiye basijyana, kandi narakaguze mbona nagasakoshi gakomeye, mbona nagasakoshi keza. Rero ino sakoshi bayita Dior. Indi sakoshi ya kane ni iyi ngiyi za sakoshi basigaye batwara gutya, zimeze nk'igikapu. Izi sakoshi nazo zigezweho. Iyi sakoshi ni ya silver kubera ko impamvu nayiguze nuko mfite inkweto za silver. Nababwiye ngo igihe ugiye kugura isakoshi ita no ku nkweto, biba byiza n'urugero uguze nk'urukweto rw'umutuku ukaba ufite n'isakoshi y'umutuku, kubera ko ntabwo uzahora wambara urwo rukweto rw'umutuku cyangwa isakoshi y'umutuku, ariko iyo ubiguziriye hamwe hari igihe ubikubita ku yindi myenda y'ibara rimwe ukabona bisa neza. Iyi rero ni isakoshi ya silver, mfite n'inkweto ya silver, ndaza gushyiraho amafoto muyarebe murebe ukuntu byari byasaga. Isakoshi ya silver ni nziza, ibisa neza kimwe n'isakoshi ya golden. Aya bari amabara y'abasirimu, abari amabara meza. Ino sakoshi ya silver rero ni nziza, iranahendutse, nayiguze amafaranga makeya cyane. Rero iyo ni sakoshi ya kane tugezeho mu masakoshi yose ari gutrendinga, mu masakoshi yose agezweho. Nagiye nyabona n'abastari nyine amasakoshi afatika gutya nk'igikapu. Rero ni meza cyane, nawe uyishaka wayigura kugira ngo urusheho gusa neza. Guys, isakoshi ya nyuma tugiye gusorezaho ni agasakoshi ushobora gutwara gutya. Agasakoshi utwara gutya nyine gatoya cyane, ushobora kwambara wakenyeye ku mukenyero, ushaka kwambara ushaka gusirimuka. Ndaje kugashyiraho aho nigeze kwambara ku myenda ya mauve, kuko akangafiteho n'ibindi bara bya mauve, naragakunze. Ni keza cyane, kari presentable, kajyamo telefone, kajyamo ibintu byose, ariko ibintu byinshi ntabwo byajyamo. Hajyamo telefone, papier mouchoir, utuntu nk'utwo ngutwo. Akarere ushobora kugitwaza igihe ugiye mu bukwe, ushobora kukitwaza igihe ushaka kurimba cyane, ukagafata gutya. Udusakoshi dutoya natwo tumeze umuntu afata gutya, tugezweho. Aka gasakoshi rero gafite n'umugozi wako ushobora gushyiraho, ariko iyo washyizeho umugozi ubona gaturagitse, ariko gutya nibyo byiza kugatwara gutya. Izi ni sakoshi 5 zigezweho ziri gutrendinga, zishobora kwambara ku bintu byetandukanye, ushobora kwambara ugasa neza kandi ukarushaho kugaragara neza. Guys, rero nizere ko wiboneye amasakoshi ari gutrendinga. Hari n'ayandi mu nimbuzi ubundi bwoko, uze kubyandika muri comment kugira ngo turusheho gusharingana ubumenyi. Ndabakunda cyane rero, nta video y'uyu munsi irangiriye, ntabwo video yari ndende, dusakoshi dutanu ntabwo twari gutuma tuvuga amagambo menshi. Ndabakunda. Nimba utarakora subscribe yikore, nimba utarakora follow kuri Instagram yanjye ugende uyikore, kuri TikTok yanjye ugende uyikore, kuko muri iyi minsi umuntu uri gutera comment nyinshi kuri YouTube, umuntu uri gutera comment akalikinga akanasharinga kuri Instagram, ndimo ndatanga ibihembo. Nzajya nanga ibihembo by'abantu 2 mu buri kwezi. Ubu twatangiye ukwezi, haranira nawe kuzatwara igihembo cy'uku kwezi kwa gatanu. Rero ukwezi kwa kane ibihembo byabo bashobora kuzabifata muri iki cyumweru, kuko niyo nzasohora video y'ibyo bintu byose birimo bya Get Ready With Me, ibihembo by'abantu bagiye n'abantu batangiye kuma gift z'uku kwezi. Muri uku kwezi niho ngira anniversaire ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Natangiye kwakira Imana. Rero nawe nimba utekereza kuma gift, nimba ubishaka, ndahari rwose, nukumamagara nkakurangira ahantu ukanzanira gift yawe, ubundi Imana ikarushaho kuguha umugisha. Nkora mu mujyi wa Kigali muri Tropical Plaza, ngo nkwambike neza bijyanye nuko uteye. Ikindi, nimba ushaka gusa neza, nyandikira kuri iyo nimero. Nimba ushaka kwambara neza, nyandikira kuri iyo nimero, umbwire Cyusa savinga nimero yanjye kujyanye mbona status zako, kanya mita mbikora. Mugende mu following rero kuri Instagram, TikTok, ahantu hose ubu uri tayari kugira ngo ibihembo by'uko kwezi uzabyegukane. Ndabakunda cyane rero, mureke tuzahore mu video itaha. Bye.